Ini tu mamaku Presiden Akhai saya jaga tahu apa sih kunci kono. Dia ho, kado itu nang itu mangoti la bangso APHLC office long ni kan long lebih lah. Ingku ko. Ini tu masuk, labang so alamat lagi. Ini tu ulang masuk. Ini tu bang, hei lah tiada bangke. Ini tu ulang masuk. Desi lah dari itu dulu. Labang akhir lo bangke. Ini tu usam simpan. Awal apa ini tu sesuatu kan lagi dulu. Labang akhir bangke ini tu kacing kurang hei lo. Lasi ini tu itu selesai lama ke lalu. Katalan pinilang ko sa. Mokla ko bulang bulo. Manu. Jaga thana. Alang di kabiang lang Bandi Mahasiswa Presiden. Alang di lagi Central Committee lang Treasurer Hati. Lapan alang ni lo ketinggian. Lapan damsila na di Presiden lah. Lalu thodi panchaniri lo. Lapan. Alam Kumar tu, kira parti lo. Alang ni lo recording secretary lo. Tulisan APHLC lo, sekolah lo kayak masa jaya kata tu sekolah lepas. Lapan ni ada tu versi roti. Alang kami. Yang ni versi roti lo. Lapan lebih. Alang ni. Halo, di kontra lebih. Jensi alang ni halo. Lapan harmon terang. Maka BJP lo alang ni terang tu. Harmon terang. Lapan Rostom Ronghang. Rostom alang ni BJP lo. Di kontra ni. Alang ni BJP lo. Raju Ronghang. Lapan Solo ni berlaku. Rebika Bepi. Lapan Homra Intipi alang kawan tu. Homra Intipi. Lapan aku langsung tu Homra Intipi tu Bepi alang tu orang tu. Alang tu orang BJP mana kita ni? BJP tu lo. Yang pertama aku Kongres lagi. Bahas terang. Ripon terang. Kongres kan lo. Robinson terang. Gibson Killing. Alang ta Kongres kan Gibson Killing. Lapan Hemari terang. Gibson Killing alang ni ke? Lagi Hemari terang. Alang ni ke? Lapan Munde. Munde. Jason Timur. Rakesh terang. Sanskrit lola. Pikir pensi lam ta jetanan po anke atima kaprek meeting tu tulan. Non ilitum antulone kapek cigi pudekte. Ilitum agomornor ke pulo. Lapen Hill Area Department benta pulo. Konjad aron pensi election pedonangi pu. Konjad aron pen. Nasi nilitum RTI pen order ta hanggang lo la pen lo hala dake pula ko hello konjad aron pensi election pedonai. Konjad aron pensi election pedono pula tante lagi alam nang itu mathadawo kamelu laso council ke konjad lo lagi atima petni ke
Ini tum det kacari ke aron pensai sisi kacari le. Lagi poncan alol. Naso lo pensi ini tum pan election pedu lagi tu council. Seta ini tum council ke autonomous council apa? Ladaki putu bangke si kibilo longke. Andeng pi ini andeng so proxy pensi election pedu lagi tu si kipu. Athi ke non ke klama bangke BJP itu bangke la siksidul nang ni ku adlu alang itu nang ni ku adlu karena inlong arat atau pan kirai dia aron bina kemati laga ho la si inlong arat atau pan rai nang ni ku adlu non BJP atau bangke la hele ku alang itu bang inlong arat apan rai nang ni development mengerti lah hello itu itu kopiro itu apa reng apa sai an bukan disosang bukan hal dari bangkit sih soal tujuan lah ini tuh kalau nanti kontrak an balapan tiket ini tuh kalau nanti kam balapan suhadaya hal seperti ini tuh ini tuh mana hidup pulau ada tuh ciri lah benar Johnsi ini namanya tuh si orang yang sai orang pulote deh sakuri orang pulote hai Jepun jono painong dong si long pulote lasu ayam pulono tinggi pelan nang leji Jepun jong pon dong si painong long pulote di la itai jebas kami pelan mas kami le dampo ningkan terus ke halake je sukun ko an akul amili mata kasih Jepun lo tar dia tuh nanti panon dia tangka halah itu lasi itu hidup dalam kerahelu lasi norti bangke ini tuh apa yang cintai saya ini pasti lah yang parpol loh nah yang parpol lah ini lah dan nanti lu jam juga di pasir itu di parpol ke langsung kata sih lasi semua masih itu hal yang kait loh lasi non dasarnya itu apa yang cintai ini kepilo nomor 1 bukan liskan High Court puno, High Court yang kes saya yang pilih tu. Nah, cekuan soal mau klaim non puno bangkit tidak jadi. Langsung ke klaim non ji apaan sih non itu KPHNC tu ke tarjap ke lah hello. Lah hello. Nomor 1 mutaris kan akan ke klaim KCS tu kan ke harapan kan thanakan. Ni dakinan jod dulu. Lalu nomor 1 nomor ini itu apa yang kita ini lalu aron ripen patah yang mana jadi lahai anda cancel na kumai itu kan dia kumai se patah kali itu kota kewan itu nih mana aku ada semua lo duplicate patah saya lagi kira aku duplicate original patah dan lanjutan saya nih ini ke dak nitum Singhason area dak long nit along APHLC office kang pu amai la bangke la pen la dak mass joining ta dolo BJP pen bang inkoy rapho la pen Congress pen bang kep la pen ASDC pen bang pli non nang join dun lo nitum non APHLC bang kang tang lok lo pule pusita chok lo nilitung ka mata nilitung ka bahaduri ta kali lo la bangke la pen nilitum kacini ke lah hello je ili tum apan la aprang ke Congress lo non de Congress power avitima seta Congress si ke cheng lo la pen non BJP atum ili tum inglong arat atum apan contract asun ang PG pupen abil ke pipe dat bom la pen ke la tum pa ko ke chak tu bom diti la pen ajok ili tum ari somar youth atum apan ari kokreil la pen kapiduk mucot dia pansi ari ke kok la bangke la pen ke ilitum arata tom pan ari kok lo blanket keron la pen ke musari pen lai hoi anta amethang rat atom pan development aja kong pipedet pen ajok alang litum amethang chenam un edet lo la pen che selam da un edet lo la pen kiduk sai sia masi non ke sorkar atum la ador ke ong e la bang maruaria tum bongalia tum biharia tum bang nang supply po halasi ador ke kom abos tu si la BJP tum ron nang kok la amethang le ili tum pan development nang pi posonte ili tum methang si chenam undet dia potlo ili tum arata tum chenam undet lo la pen la so pot non anda development
la son akijoy nang pipo pomat ilitum ge arlo alam ge langdam de det ahok akijoy lo sigitin lo amat ilitum hala phansi ilitum cholang dun rong ilitum arat asu ge la son civilo kiduk polo athema papiduk ware lo ke di papiduk ware posi alang ilitum arat atum sang yersu dowai ke nam ya phanjer so poisa pharuner kep lapen ke job card pupo ration card pupo sang nang ronji pupo blanket nang pipo musari akiti thang bagbe aleve lai hui blanket kang ar lai hui ronji pupo ilitum arata tom phan la si kok ikreil la si labang so a election non council election ke doji ke labang so ari ke kokre ilitum han aku kapiduk muchot ya phan ilitum adet kapivir det ya phan hala long recap ta kachojor long recap kachojor pen ilitum long recap kachojor ta ilitum kado kaveta kapache kroidun erjia phansi labang so election ke BJP tonge ke bilo a election ke alang litum le det liki bi po ali arona teng ben sila ke pedopo tema seta BJP to ambangela si Carlen lo hala long recap kachojor kanang nang vote ki pia long si nang pache kroidun erjia phansi ke claim lo la posi la bang so election ke ilitum BJP phan ke asap ta pipe det masilo ki pilo pulote la long recap kacho jorta kache kroidun lo la ke kache plangi la pen ilitum ajha to mathaji ilitum long richo jor lote autonomous state tanang ne pudun lote ilitum phan award tanang PG doctorate tanang PG mini latuke aprang men da pi bom lo lake ako ajha to karbiang long cho yor det khang jang ke cho yor det khang jang lote honorary rechu puta honorary king puta nang puji lang meni latum tuke la ke chia to makarbar ke la pot la tuke chiri nangi thang be ilitum phan nang pachuar in ha menang hero thap la nang chong thui thap la ke ilitum che kroi du nang nelo kardom GP la pen Congress la pen ASDC pangrumpet pen thongkep ra sirkep an amoninitum APHLC long nang chepa ok dun lo la pen pini la ke abinong et ke pini dak office hem kangpu nitum pedo ponong lo la pen de ke bang jilangar ni an satame non MAC election hotame koson sinitum la singhason constituency pen ke chepa haima la so phan se APHLC sum non ke mang polo pen ke claim do de sang se pen sinitum claim pon lo la se do olang satame nang litum kadu we phandam ya keru pi perfect lo pen pini nang ke join na tum an me alang tum ningarong chen pen la pen an se ke wang jilang ani tame do ulang ni tum han alis nang pi no nang join nun thui lang do ulang APHL se lo lan